يا سيدي يا رسول الله يا من له عند الله إن المسلمين قد جاءوا Dataran tinggi Gayo yang subur dengan alamnya yang sejuk memiliki banyak komoditi unggulan seperti kopi, buah-buahan, dan aneka ragam sayur-sayuran. Ikan depik khas Danau Laut Tawar pun melimpah hasilnya. Tak pelak, Tanah Gayo menjadi primadona ekonomi baik bagi masyarakat lokal, nasional, maupun internasional. Tak dapat kita pungkiri, Tanah Gayo menjadi sumber rezeki masyarakat dunia. Salah satu komoditi andalan asal sini adalah kopi Gayo yang sudah mendunia diekspor ke banyak negara. Kopi Gayo terutama jenis Arabica merupakan kopi yang memiliki mutu, aroma, dan cita rasanya yang khas. Arabica Gayo tercatat paling digemari oleh konsumen di Amerika, Eropa, dan Jepang. Kalau tingkat lokal jangan ditanya lagi. Di Banda Aceh misalnya espresso, sangir Arabica sudah menjadi menu wajib setiap warung kopi. Tak salah jika beberapa retail kedai kopi ternama dunia pun memilih kopi Gayo sebagai salah satu bahan baku produksinya. Di samping kopi, buah-buahan dan sayur mayur khas dataran tinggi Gayo telah sedari dulu menjadi pasokan utama bagi kebutuhan konsumsi masyarakat Aceh bahkan nasional. Terong Belanda, sawi, markisa, alpukat, nanas, durian dan sebagainya tumbuh subur di sini. Sektor pariwisata Tanah Gayo pun menjadi daya tarik tersendiri. Takengon juga memiliki danau laut tawar, wahana arum jeram, pacuan kuda, dan objek wisata lainnya. Ditopang dengan panorama keindahan alam, hawa yang sejuk bahkan di siang hari, Gayo menjadi destinasi favorit wisatawan lokal maupun mancanegara.
ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فأتى قلب وارق قال رقد عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فأتى قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله بالحق تعلق وبضارع أتألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوعي فشرى قلبه بالحق تعلق وبضارع أتألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فشرى اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صافا لرسول الله محبا يا روضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صافا لرسول الله محبا يا روضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى